former will be acquired by Attention TV. So, attention, Kakosat so that drew son, but train as not the fellow and Bruno. Hey, subscribe it, comment it, now so na share. Hey, ha, budget mu wahala, budget mu fila oh fila. Hey, fila ba, fila so kosho. Budget ever katana yas any Albert Hunsen. Hey, budget. Minority in parliament and so akasa afa budget ho and the Albert in some the cyberbully and call you a sample for a PM am did say wo kra wontie ye kwame ye plus ye de ye bon pay say be ko heaven on your say that me in there me mbo ho pay customer me da ya ko heaven me de mun chire mun so e be bro na dan da when I was some snare Queen University Foundation say foundation be ni foundation so no foundation na when I wani bie when I wa beg when I was stress janka ekunafo omo na Queen University say obehwe o nti de the stress de to bonim bro nya be ope foundation bi de watade mpaboa adwane emu bro nya so ba de emu ne akokoya na yedi o de ko apontia no de bia fa Queen University Foundation obenya no 0548302985 0548302985 na wa wo hwe mi bro nya eba wo pe bebi atontade ama nkola no ama wifi ama husband ama di ama hwan no na me kamfo na Tees boutique ana edi amma na wo pe nkun ya asan ya wo pe nkun ala wo pe shawaja papa Ebusia formida so papa yes we nya abre nya twen ho se ne kodi Christmas si ai ele try ma me de fill up attention kokonsati ebrewo ai cyberbully ai Albert journalist Albert and na se mi ntwemu de so abe famous papa and am GH1 TV star na be famous papa yi na ne ho sem eba ya Elias in the boss scrap am no fi adwuma mu ye na ye breda o kan sem on de te ho no kan sem anya Ghana haka no te ampo bi ma nso and then that se be pay Ghana ha bia na o kebi Kelvin Taylor say bemma me de me fa ododo na ne omo ye kra is unethical men tiasie kra so be ye wo sa go betimi da ko hyekwam na nka omo ne wakasa na so we die ba TV so e ba obi ehu die ende ene me fa wadwuma na ma $500 US dollars na wa ye dwuma e de ama me na we mo na be me Albert Gantingra and the okopiemu e wa GH before a friend EIB media for friend GH1 e kan ho a say no amatoto bibia before GH1 kan ho Star FM kan ho no amasa ma no second chance for need e ho ne na ba and there ono Albert no ene Bolare and just ene de me share the rule Bolare ene na ba na ma we de na ba we de enye audition at no be share when they one-on-one na for new year twetwegu ende omo tie ohun se na akoye se ye de ya aka che enzo ye de ya bom akoye se onu adan for ya aka be 2 years ne no wasanje boy aka na bia boy na ko jana ti o mama dan for se boy me kana san chiro de yan san bom wai na mo bom ene fela no mo be kan mo biate enti se no ya sama owura Albert okay kan sem he say no ya see the juma be ya ne se #stop cyberbullying no na president ni Albert ebeboa ama cyberbullying ye jai na we mu na budget se wa broni budget we de nyamra meka yo ndc for neka am say se wa broni budget nze nche na se wa broni hunzanze ba ya ba yo ezo ya me wa kokra no kra ya me ba ne nsan pese me ne ba ye litino what budget 2022 eno ne se wa broni budget na we na minority in parliament for ka say afi we dey Christmas no bro nya ye ndi o bro nya be ye nyonyo papa won aloe vera wo dey ye otim na ayi mi ke na ye bi aka wo nsem na wo di sugar ana to nya dani bi na wo di na ne nyo na be fa wa no ho jai ana wo yale malaria na wo nyale malaria ni ama onim trees no wanga say you can imagine ene minority in parliament for catch the guy
ayi majority for say we dey esimu ye bi so we dey ma ye bi mana majority for esimu ye bi na so we dey ma nyima ayi ma ye bi na budget ba kwa mo ne ba ye na ayi majority for be chema say bronya na ehiafo na di ni papa ye na ehiafo ya mo san so the taxes atom so ye be ye den na o ma di bronya the same me amigina ha say anka bronya menya nkofo bi ase ne me 100 cedis se ni na be bom me if you say o send 100 cedis a tax ni kra da so no o de ka ho to akoko be ya mi sakra nka be so say minority in parliament for Chiregai majority for say hey tax di amudi ba ye dua bro nya ye de ye be di o ye be di nso we de be ya nwom papa bro nya mu bitterness bro nya mu ayi ade ya nwe bro nya mu bitterness o bro nya mu bitterness na seme to what dia and eh kwami A+ ye di rara ni muzaze A+ nga for kwa sole ko bompa ye bo ho ton say eh mpese mi wo me ko heaven pese mi wo me ko heaven say yes ada na me A+ ka me dance ho da say me kwa me wo me ko heaven me ko ha me ho kra nwu na makasa me ko heaven abomination Alexander yesa onu kwa no njindi say heaven bi na osim bisa kana for manu heaven bi wo hwa na I say heaven be wo because onu Kwame A+ on jindi on as more kind Sunday on jindi no ha no hokra enkowu enka se me ko heaven na se me di wie de ne budget on fella budget on wahala enkrofo celebrities church na we ana ye nipa ba ko pe a no no ka cyber bully hu an say no de on so on for obi ahu no oda akoto ni Twitter page say abai we die na dey na mo pesa mo ye no no man the moment can bro for no see this government constantly wants people to believe that the biggest hindrance to our development is taxation when it isn't o see abai mo pesa mo kire say e kwan yesi mo ye tobu ta traffic abai yesi mo expand mo no just say tax na ye ntua na mo ye na say mo bu efu na mo say ye ntua tobu tibie mo na no enye no onu leader force le onyo jindi say eye no kra na mo pe kwan bi kwan bi adefe ya mo yetu your tax na say ya mo tai kan say do you pay your tax mo na mo say top your tax yetu your tax ye fa ka yetu your tax na afa di ade na budget ba ya tax nko asne ayi kubebu na say kubetu 50% ye be ko 3 cedi nti bona wata ni mkube no eze wo kwa na 50% za ka ho no mo ana me dey attention ko concept wu ebesie e wa attention TV twen on subscribe ya na wa subscribe ya mame on share so na wa share mpa cho me he wa dwunche papa ye e fa budget ya abai especially any mobile money so I so send this car e ho tax es no ayi body drew ani ye tobuta ye say ye ntua tobi emi ehonsem fa wadwenkyere to comment section ho e be kan fe e dia ma attention TV so nie e ma moni hwa moni